višak u jednom trenutku, 3-3 imala je Barcelona protiv Juventusa u zadnjoj liniji. Zakasnio je Vidal da isprati Injestu, a tamo u sredini bio je Rakitić. Loptu je proturio pored Bonuccija, Neymar, pa Injesta i na kraju Rakitić postiže pogodak. Ono što je možda malo neobično u ovoj akciji, to je da su je dovršili vezni igrači, to nije čest slučaj u igri Barcelone ove godine.